Dobar dan, poštovane kolege. Dobrodošli na današnju konferenciju za medije. Danas su sa nama članica kriznog štaba, doktorka Darija Kisić-Tepavčević i komandant Vojne bolnice Karaburma, pukovnik docent dr. Ivo Udovičić. Molim na početku doktorku Kisić-Tepavčević da nam da pregled podataka za danas. Izvolite. Dobar dan svima. Od poslednjeg izveštavanja testirane su uzorci 11.004 osobe, od kojih je 1.545 bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu na respiratorima se nalazi ukupno 47 pacijenata. Nažalost, u posljednja 24 časa još 5 osoba je preminulo kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije 814. Trenutno je hospitalizovano 1048 pacijenata. U areni se nalazi ukupno 121 pacijent. U posljednja 24 časa primljeno je 23 osobe u ovu privremenu bolnicu. Ako gledamo ukupan broj hospitalizovanih u posljednja 24 časa, on je 183, a otpušteno je 75 pacijenata. Vidimo da je više od 100 bolničkih kreveta zauzeto u posljednja 24 časa. Znate da nam je to značajan pokazatelj opterećenosti zdravstvenog sistema. Od ukupno 1545 osoba koje su pozitivne bile na prisustvo koronavirusa u posljednje 24 časa, 796 je sa područja grada Beograda, iz Novog Sada 111, Kragujevac 52, Valjevo 44, Kraljevo 41, Niš 29, Požarevac 23, Loznica 21. Ostali gradovi u našoj zemlji su imali manje od 20, međutim većina gradova u našoj zemlji je imala makar sporadične slučajeve koji su bili pozitivni na prisustvo koronavirusa, što se govori o širokoj rasprostranjenosti i velikom broju nosioca infekcija ovoga virusa u našoj zemlji. Kada je u pitanju rad škola, osnovnih i srednjih, od početka školske godine, znači od 1. septembra do danas ukupno je potvrđeno 313 slučajeva koji su pozitivni na prisustvo ovoga virusa, i to 164 među đacima koji pohađaju osnovnu školu i 149 među srednjoškolcima. U toku ove nedelje je kod 56 đaka potvrđeno prisustvo ovoga virusa, 28 koji pohađaju osnovnu školu i 128 koji pohađaju srednju školu. Što se tiče broja pozitivnih učenika na prisustvo ovoga virusa, u posljednjih 15 dana imamo taj trend porasta, jer u posljednjih 15 dana je zabeleženo od ukupnog broja svih laboratorijskih potvrđenih slučajeva, 61% je registrovano u posljednjih 15 dana u osnovnim školama i oko 70% u srednjim školama. Međutim, još uvek, a nadamo se da će se tako i održati, zbog jako intenzivnog aktivnog nadzora u školskoj sredini za sprečavanje širenja ovoga virusa, većina slučajeva je sporadična, znači gde se zaražavanje desilo van školske sredine i blagovremenim intervencijama sa izolacijama učenika kod kojih je potvrđena infekcija ili u slučaju potrebe kompletnom prelazak na online nastavu određenog odeljenja ili čak smene u školi je došlo do kontrole prenosa infekcije. Od početka su potvrđeni slučajevi koronavirusa među školskoj decoj na teritoriji 19 okruga, i to najviše opet sa područja grada Beograda, gde je bilo 103 đaka od početka školske godine, zatim u Šumadijskom okrugu 14
103 đaka sa područja našeg glavnog grada i najveći broj je logičan imajući u vidu da je to i najveća populacija i naš najveći grad. Međutim, treba istaći da ima 11 okruga gde od početka školske godine nije zabeleženo niti širenje koronavirusa u školskoj sredini, niti je i jedan đak bio pozitivan na prisustvo koronavirusa. To su Zapadno-bački, Severno-bački okrug, Podunavski, Borski, Toplički, Pirotski, Jablanički, Pećki, Kosovski, Kosovsko-pomoravski i Prizrenski. Znači, nadamo se da će ovi okruzi i dalje zadržati ovaj status škole Corona Free, koji su po 2 meseca održali i da će i dalje se moći nastava da se odvija bez značajnih prekida, kao što je do sada. Još jednom sve pohvale i za svu našu decu koje pohađaju kako osnovne, tako i srednje škole i nastavnike i profesore koji drže nastavu u ovim školama, jer očigledno su se poštovale u većini škola preventivne mere koje su i omogućile da imamo prilično bezbednu situaciju kada je u pitanju ova virusna infekcija u školskoj sredini. Kada su u pitanju ustanove za socijalne zaštite i domove za smeštaj odraslih i starih, zaključno sa današnjim danom, znači potvrđeno je prisustvo COVID-19 kod 61 korisnika i 59 zaposlenih, iako imamo pokazano i širenje infekcije u okviru ustanova. U većini slučajeva se radi opet o sporadičnim infekcijama, jer je dokazano prisustvo makar kod jednog korisnika ili zaposlenog prisustvo ovog virusa u ovom momentu u 28 ustanova. Svi znamo koliko su ovo izuzetno osetljive sredine ukoliko dođe do prenošenja infekcije, odnosno širenja virusa među korisnicima, tako da su ovo ustanove i mesta gde je posebna pažnja, gde se posebna kontrola sprovodi. Ovo je bio presek epidemiološke situacije COVID-19 u našoj zemlji na današnji dan. Hvala, doktorka. Molim sada i pukovnika doktora Utovičića za komentar i da nas upozna sa situacijom u Vojnoj bolnici Karaburma. Izvolite. Hvala. Što se tiče situacije u Vojnoj bolnici Karaburma, moram da kažem da je ona vrlo teška. Mi trenutno imamo 65 pacijenata, što ne znači da već sutra nećemo imati 80. Nešto smo više juče otpustili, ali ta prazna mesta se brzo popunjavaju. Moram da naglasim da su svi ovi pacijenti sa veoma teškom kliničkom slikom. Polovina njih zahtjeva kiseoničku terapiju, što znači da oni bez one kiseoničke maske ne mogu da žive. 11 pacijenata u jedinici intenzivne nege i oni su životno ugroženi. Mi do sada nismo imali situaciju da nam je preko 20% pacijenata u jedinici intenzivne nege. Uglavnom je svetska i naša statistika da je 10% pacijenata na bolničkom lečenju smešteno u jedinicu intenzivne nege. Što znači da imamo dosta teških pacijenata. Šta je razlog ovome? Jedan od razloga je što nam je korona već ušla u bolnice. Zašto u bolnice? Pa jednostavno iz prostog razloga što su naše bolnice se otvorile između dva pika, između ova dva talasa ili pika, otvorile za pacijente koji zahtevaju hirurgiju. Mi imamo dosta pacijenata koji zahtevaju hirurgiju, koji imaju karcinome, kojima se odlaže hirurgija, a da ne pričamo o drugim pacijentima kao što su hematološki ili neki drugi hronični pacijenti. U ovom razdoblju oni su iskoristili svoje zakonsko pravo da se leče. Međutim, ušli smo u ovaj treći talas koji je mnogo veći i bit će i duži i veći nego prethodna dva. I sad smo ponovo došli u situaciju da ove ljude ne znamo kako ćemo da lečimo. Nemoguće je zaustaviti koronu da ne uđe u bolnice. Nemoguće, nema sistema, nema načina. Ona će ući da li preko osoblja, da li preko pacijenata. Vi danas možete biti PCR negativni, ali ne znači da sutra niste PCR pozitivni.
svako od nas u svakom trenutku može biti pozitivan. Tolika je prokuženost. Najopasniji su oni koji nemaju kliničku sliku ili imaju blagu kliničku sliku i to prenebregavaju. Šetaju se među nama, ne nose maske, obilaze klubove, restorane i tako prenose virus. Tako da smo sad u velikom problemu kako da lečimo i ove pacijente kojih je sve veći broj, ali kako da lečimo i one pacijente koje treba operisati, koje treba lečiti. Imamo duplu dilemu, a zdravstveno osoblje je, verujte mi, preumorno. Mi smo već 7 meseci na Karaburmi, neprekidno, nismo se zatvarali ni u jednom momentu i nećemo odustati sigurno, borit ćemo se i dalje, ali postavljamo pitanje svima onima koji se ne pridržavaju propisanih mera, da li misle da se to i njima neće desiti i da li imaju imalo milosti za nas koji ovo radimo. Dakle, svako od njih, poruka za neverne tome, svako od njih može biti sutra na Karaburmi ili bilo gde. Pričao sam sa mnogim pacijentima koji su bili neverne tome i koji su mislili da je ovo sve šala ili neka globalna paranoja, pa su legli u bolnicu, pa su se borili za vazduh, pa su onda rekli da sam znao da je ovo ovako, ne bih. Da ne dođete u takvu situaciju, pridržavajte se propisanih mera. Ne trebaju nam druge mere. Samo nosite maske, držite distancu i perite ruke. Imajte alkohol u sebi. Svako od vas može biti i prenosilac i svako od vas može zaglaviti u bolnici. A onda će biti nezadovoljstva zašto nemamo dovoljno osoblja oko svakog pacijenta, jer nažalost nemamo dovoljno osoblja i nećemo ga imati posebno u periodu koji dolazi, posebno za najteže pacijente. Lako je raditi sa srednje teškim pneumonijama. Njima ne treba puno. Oni mogu sami da odu i do toaleta i da se obriju i da jedu i da piju. Međutim, ima mnogo pacijenata koji dolaze iz domova, iz bolnica, stariji, dementnih, koji nisu krivi što su se zarazili, ali njima treba velika nega i pažnja. A posebno veliku pažnju treba posvetiti pacijentima koji su jedinici intenzivne nege. Za jednog pacijenta treba jedna sestra, ako govorimo o kvalitetnom lečenju. Ako spustimo nivo nege i lečenja, za 4 pacijenta može biti jedna sestra, ali to nije isti nivo nege. Za takve pacijente moraju biti visoko specijalizovane sestre. Mi njih u Srbiji nemamo. Nemamo ni dovoljno anestezijologa, ni intenzivista koji se bave tim poslom. I zato vas još jednom molim, obratite pažnju, vodite računa, da ne dođete u situaciju da budete pacijent bilo na odeljenju, bilo u jedinici intenzivne nege. Zaista je teško. Toliko, hvala. Hvala i vama, pukovniče. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. RTS, Ivana, izvolite. Dobar dan, Ivana Božović, Radio Televizija Srbije. Imam 2 pitanja i za profesoru Kisić i za doktoru Dovičića. Profesoru Kisić, kako sada ocenjujete trenutnu epidemijsku situaciju u našoj zemlji? Da li je nestabilna, koliko se pogoršava i kada pominjemo online nastavu, u ovom trenutku nema potrebe za prelazak na online nastavu, međutim, ukoliko se pogorša epidemijska situacija, da li se razmišlja o globalnom prelasku na online nastavu ili po regionima, kao što ste rekli, nekim uopšte nisu zabeleženi slučajevi? I doktor Dovičić, pitanje za vas, kada ste vi uočili da je došlo do povećanja broja pacijenata u vašoj ustanovi? Recimo u ostalim bolnicama je to povećanje uočeno u poslednjih 2 nedelje, kako je kod vas? Hvala vam. Hvala. Pa i sami možemo da vidimo svi taj trend porasta učestalosti obolevanja kada je u pitanju COVID-19. Nije nešto, nažalost, što je neočekivano za ovaj period godine. Ne može da nas teši ni činjenica da je praktično u gotovo svim zemljama Evrope i u zemljama u okruženju našem dosta loša epidemiološka situacija. Jasno je da svakim novim danom imamo sve više novih nosioca infekcije koji dalje mogu da šire oko sebe ovaj virus, ne samo ovi što su prepoznati, koji imaju simptome i kod kojih je laboratorijski potvrđena infekcija, već
onaj broj veliki nosilaca koji u sebi nosi virusa, da to i ne zna. Zato ponovo napominjemo da je zato ogroman značaj ovog opšteg sprovođenja svih preventivnih mera i ja sam to već jednom rekla i ponavljam ponovo, dokle god je prisutan virus u našoj populaciji, ne možemo da kažemo da je situacija stabilna, pogotovo ne u ovoj situaciji kada je sezona respiratornih infekcija. Što se tiče školske sredine, takav i jeste koncept nadzora nad ovom bolešću. Tačno se i zna kakve su mere delovanja u zavisnosti od epidemiološke situacije. Znači, nije ista epidemiološka situacija ukoliko imate 2 epidemiološki povezana slučaja u jednom razredu, u jednom odeljenju. To automatski sa sobom povlači da je čitavo to odeljenje, odnosno ta smena, jer znamo da su sada podeljeni kada je u pitanju srednja škola, da prelazi na online nastavu do situacije kada imamo recimo 10 slučajeva u Beogradu u različitim školama. Znači, to su sada različite situacije, ali tu su epidemiološka istraživanja koje se zaista danonoćno sprovode. Sada je veliki broj potvrđenih slučaja svaki dan i veliki broj istraživanja kontakata. Kolege na klinici su iscrpljene, ali ja opet moram da istaknem i veliki rad epidemiologa na terenu, zavodima i institutima koji intenzivno istražuju kontakte. Tako da to jeste naš posao i niko se ne buni i ne žali, ali je zaista sada svi, bez obzira koje nam je zanimanje, kakav posao obavljamo, svima treba da nam je na prvom mestu borba sa ovim virusom. A što se tiče nastave, kao što je i samom od početka nastave istaknuto, naš školski sistem jeste spreman za kompletan online držanje nastave, ali i dalje imamo i nadu i želju i volju, pogotovo videći koliko se do sada uspelo da sačuva prenošenje širenja ovoga virusa u školskoj sredini, da se nadamo da do toga neće doći, ali to pre svega zavisi od nas samih i još jednom sve pohvale za decu koja pohađaju škole i za nastavnike i profesore koji drže nastavu u školama. Što se tiče dinamike prijema, kad smo primijetili porast, pa mi smo samo u septembru mesecu praktično imali jednu, da kažem, pauzu, ali nismo se zatvarali, pošto je radila samo infektivna klinika i mi kao COVID bolnice. Najmanji broj pacijenata koji smo imali je bio 7, to je bilo negdje sredinom septembra. Do kraja septembra i taj septembar mi smo iskoristili da pošaljemo osoblje na godišnje odmore. Kao što znate, oni nisu koristili godišnje odmore kada su svi koristili godišnje odmore u junu, julu i avgustu. Iskoristili su godišnje odmore u septembru, iskoristili smo vrijeme da renoviramo donju bolnicu jer je ona na brzinu otvorena u aprilu, ali već krajem septembra ti brojevi su počeli da rastu, tako da smo već 21. odnosno negdje kraj septembra imali 20 pacijenata i onda je broj počeo u oktobru naglo da raste. Tako da je to verovatno posljedica i toga što smo se i previše opustili, a i moram da naglasim da ovo vrijeme koje sada nastupa i koje je pred nama mnogo pogoduje ovom virusu. On će se sada mnogo duže zadržavati u sredini oko nas, na radnim površinama, nego što je to bilo slučaj letos. Hvala. Izvolite dalje, Marija, televizija N1, izvolite. Dobar dan, Marija Komazec, televizija N1. Pitanje za gospođu Kisić-Tepavčević. Rekli ste nedavno da će svi podaci po gradovima biti javno dostupni, međutim i dalje nemamo na svakodnevnom nivou, a pojedini mediji objavljuju te podatke nezvanično bez navođenja izvora, zbog čega i dalje nema tih podataka. I pitanje drugo se odnosi, imali smo danas otvaranje novog tržnog centra u Beogradu na vodi. Mislite li da je u situaciji kada imamo i preko 1500 novo zaraženih tako nešto normalno prosto uraditi i šta se promijenilo u odnosu na prethodnih nekoliko meseci kada smo čak imali i vanredno stanje? Hvala vam.
Hvala vam. Koje vam je bilo prvo pitanje? Za informacije po gradovima. Pa vidite da su te informacije dostupne. Ja sam ih danas i tražila i dobila. Proverit ću zbog čega nije, znači, ali podaci su dostupni i sigurno će da budu na sajtu. Sada imamo jako puno posla, vidite svi, očigledno je samo to određeni tehnički propust, ali imajući u vidu da je itekako značajno da se zna kakva je aktualna epidemiološka situacija u pojedinim okruzima i to će da bude objedinjeno, mada svaki zavod i institut na teritoriji svoje nadležnosti na dnevnom nivou ažurira ove podatke. Tako da ti podaci postoje na nivou lokalnim, znači na nivou instituta i zavoda. Što se tiče pitanja koje ste posle postavili, ja mislim da treba svi da budemo ponosni na činjenicu da je otvoren tako jedan veliki i lep tržni centar i da i u ova teška vremena kada ekonomija je u potpunom sunovratu u svim zemljama, da smo mi u poziciji da ovako nešto postignemo. Na svim mestima gde je veći broj ljudi, u tržne centre u kojima svi odlazimo jer moramo da živimo sa ovim virusom, ne preporučuje se da idemo često, ne preporučuje se pogotovo u ovo vreme gde su mnogi od nas volili da borave kada je loše vreme, pa su mnogi i vodili i decu tada. To se sada apsolutno ne preporučuje da se smanji broj odlazaka na ono koliko nam je neophodno da bi obavljali svoje životne aktivnosti što normalnije, ali u svakom slučaju imaju jasne procedure kako treba da se ponašamo kada odlazimo na takva mesta i u takve prostore i opet napominjem, sigurna sam da nam je svima najvažnije da ostanemo zdravi i da sprečimo da prenesemo infekciju na one koje najviše vole. Izvolite, Marija. Sa 300 i nešto zaraženih su bili zatvoreni tržni centri, a sada sa preko 1500 se otvaraju. Pa niste mi rekli šta se promijenilo sada u odnosu na period kada smo imali vanredno stanje? Više puta gospodin Udovičić da odgovori isto. Više puta smo to objašnjavali, očigledno niste slušali, ali nije problem, ponovit ćemo ponovo. U onom momentu kada se virus pojavio, ne samo u našoj populaciji, nego kada je virus prvi put otkriven i pre nego što je potvrđen po prvi put ovaj virus na teritoriji naše zemlje 6. marta, mi smo od početka godine radili intenzivna ispitivanja, istraživanja, znači izrađivali algoritme postupaka u slučaju ulaska virusa u našu zemlju. U jednom momentu je bilo jasno da se unošenje virusa ni u našu populaciju, koliko god mi volali, želi da nije tako, da se nije moglo da spreči. Videli ste da je čitav svet bio nespreman kada je u pitanju ovaj virus i u tom prvom momentu je ono što je bilo najbitnije da se spreči, da se ne dese scenariji kao što su se desili u nekim zemljama Evropske unije, pre svega Italija i Španija. Mi smo bili jedna od zemalja u kojoj se najkasnije do tog momenta potvrdilo prisustvo ovoga virusa, pa smo mogli na osnovu tih negativnih iskustava zemalja u Evropi pre svega da vidimo šta se dešava kada dođe do kolapsa zdravstvenog sistema i to nam je bio prioritet. Znači, prioritet je bio sprečiti da uđe ovaj virus među najstarije naše sugrađane i ono što je sledeći bio prioritet, da ne dođemo do onog momenta o čemu kolega Udovičić može mnogo sa više iskustva da priča, da nismo u mogućnosti da pružimo pomoć svima onima kojima je pomoć potrebna. U međuvremenu, znači nismo stajali skrštenih ruku za vreme
vanrednog stanja. U međuvremenu je povećan i kapacitet zdravstvenog sistema. Na početku nismo ni imali testove, ne zato što nismo znali da treba da ih nabavimo, nego ih nije ni bilo. Na početku su se samo dobijali u donaciji, prvo smo 1000 testova dobili od Svetske zdravstvene organizacije, pa je tek onda bilo dostupno za tržište. Znači, u međuvremenu kupljeni testovi, izgrađena laboratorija, povećan kapacitet zdravstvenog sistema. Mnogo spremniji, višestruko, nekoliko desetina puta spremniji u svakom pogledu nego što je to bilo tada, ali se nadamo da nećemo doći u onu situaciju da iskoristimo sav kapacitet zdravstvenog sistema. Kada su u pitanju testovi, laboratorije, zgrade, bolnice, tu smo radili sve. Ali ovo što ističe kolega, za zdravstvene radnike, za medicinske sestre, negovateljice, za lekare, to ne možemo povećati brojčano stanje, za to su potrebne i godine i iskustvo. Zato nam je sada prioritet, bez obzira što imamo mnogo veći kapacitet, mnogo veći broj kreveta, da sačuvamo ove divne ljude koji se u bolnicama bore za naše živote i isto tako divne ljude koji na terenu danonoćno rade, ispituju kontakte, rade epidemiološka istraživanja, da koliko god više mogu da se potrude da spreče dalje širenje virusa u populaciji. Samo da pojasnim jedno pitanje, odnosno jednu tezu kad sam rekao da nemamo zdravstvenog osoblja usko specijalizovanog za ove pacijente, najteže. Nema ih niko u svetu, nigde. Nismo mi izuzetak. Jednostavno niko se nije spremao nigde za ovakvu situaciju. Ovakva pandemija se pamti samo, mislim, kao španska groznica pre 100 godina, možda još gora u ovo vreme. Znači, niko nije spreman. Jednostavno, nema. Nismo bili spremni, ne zato što nije država ulagala ili što mi nismo hteli, nego jednostavno ne postoji taj broj nigde u svetu, pa ni kod nas. To je problem, a imamo mnogo tih pacijenata koji zahtevaju tu neku sad. A što se tiče vaše pitanja i tržnog centra, pa možda bi od mene očekivali, s obzirom da sam ja neko ko već 7 meseci ne izlazi iz intenzivne nege i radi sa najtežim pacijentima, da sam možda pobornik neki, da ne kažem represivnih mera, nego nekog zaključavanja ili tako nešto. Međutim, nisam. Ja sam uvijek bio za to da se poštuju ove osnovne mere. I moja preporuka je svima, idite slobodno u tržni centar, ali nosite masku, nosite alkohol sa sobom i držite malo distancu. Ne morate se gurati svugdje gde je velika gužva da uđete tu. Privreda mora da radi, to je nama jasno, mi moramo da dobijamo plate od nečega. Moramo da radimo. Ali možemo da poštujemo mere. Nije to problem. Problem su ljudi koji uporno ne poštuju propisane mere. Tu država može mnogo da uradi. Toliko. Hvala. Izvolite dalje. Agencija Tanjik, izvolite, Kristina. Dobar dan. Da li očekujete da će pooštravanje kaznene politike, kao što je izdavanje prekršajnog naloga za nepoštovanje mera, da se plati 5000 dinara, uroditi više plodom nego dosadašnji apeli da se nose maske, održava distanca i drugo? Hvala. Hvala. Ja sam više puta istakla da ja lično nisam pobornik kaznene politike kada je u pitanju zdravlje, međutim, ne samo u našoj populaciji, nego generalno se ona pokazala kao efikasna. Ja ne mogu lično da zamislim da je bilo koja kazna vam važnija od želje da ostanete zdravi i mislim da je najveća kazna da se razbolite, ali očigledno to tako funkcioniše među ljudima svugde. Evo sada paradoksalno, sad sam nedavno kada sam vozila kola, pošto znamo i kamere da su svugde u gradu kada se vozi žutom trakom i sada svi znaju da su kamere postavljene i da se plaća kazna i bila je gužva ovde na mostu i čak je policajac sprovodio da bi se išlo brže u žutu traku i ljudi, bez obzira što i policajac provodi da ide, vidim, većina neće da ide žutom trakom. Znači, i to se desilo u roku od par meseci. Nisam išla ni ja, evo. Znači, tako da to je očigledno u podsvesti tako da to funkcioniše, bez obzira što nije razumljivo i nije
Nije prosto razumno da bi neko nosio masku na mestima gde je izložen povećanom riziku samo zato da ne bi platio. Ali ukoliko je to način da ne obolevamo, da ne prenosimo infekciju i da ne umiremo, onda to očigledno jeste rešenje. Mada se ja uporno nadam da nam tako nešto nije potrebno. Hvala, izvolite dalje. Bojana Insajder, izvolite. Dobar dan. Nemamo više vanredno stanje, a prema zakonu za proglašenje vanredne situacije nadležan je ministar zdravlja i to na predlog stručne komisije i zavoda. Da li imate informaciju ko su članovi stručne komisije i kada su se poslednji put sastali? Članovi Republičke stručne za zarazne bolesti, pa da, naravno da znam ko su članovi. To može da se javno vidi ko su članovi i predsednik te Republičke stručne komisije. Mi nismo uspeli da nađemo informaciju, zato vas pitam ja. Ja sada ne mogu da vam kažem na kom mestu može da se nađe, ali ono što je sigurno da to treba da bude dostupno i jeste dostupno i predsednik te Republičke stručne komisije jeste Goran Stevanović. Znači, to je i većina osoba i većina nas koji nas viđate svakodnevno kada su u pitanju zarazne bolesti. A sledeće pitanje je bilo šta ste rekli? Kada su se poslednji put kada je u pitanju vanredna situacija, pa vanredna situacija i jeste proglašena, mislim u ovom momentu na nivou 7 gradova u našoj zemlji, uključujući grad Beograd. Znači, to je proglašeno još, ima par meseci. Pitala sam vas kada se poslednji put komisija sastala. Ja ne mogu da vam kažem kada se u poslednji put komisija sastala, ali postoji i sekretar komisije, postoje i zapisnici i to je nešto što je javno dostupno i transparentno. Da li je krizni štab možda preuzeo ulogu komisije, pošto čini nam se da je krizni štab taj koji daje predloge za mere, pa na kraju krajeva i za... Samo moment, ja nisam pravnik, ja o tome ne znam. To pitajte pravnika ili način na koji to funkcioniše. Ono šta radi krizni štab i šta rade članovi medicinskog dela kriznog štaba, da preporučuju sve one mere kojima pokušavamo da suzbijemo prenošenje virusa u našoj populaciji. Kako god to nazvali, komisija, grupa, cilj je jedino i isključivo taj, ali ne možemo da uspemo bukvalno svaki član naše populacije se ne osjeća kao član kriznog štaba i tako se ponaša. Mi smo sad svi u istom riziku, velikom riziku za prenošenja ovoga virusa i svi treba da budemo članovi kriznog štaba. Hvala. Hvala doktorki Kisić-Tepavčević i hvala pukovniku docentu doktoru Udovičiću. Hvala i vama, poštovane kolege. Ovim je današnja konferencija za medije završena. Hvala.